Ja sam hrvatski ratni vojni invalid i 2010. sam se liječio na Rabu u psihijatrijskoj bolnici. Sam obolio od PTSP-a i tamo sam sreo prvog terapijskog psa u bilo kojoj ustanovi u Hrvatskoj, zdravstvenoj. I onda kad sam tamo vidio šta taj pas, koje promjene radi sa ljudima koji su bili na terapiji sa njim, ono sam rekao, ne, Zoki, to moraš raditi i gotovo. A je li vam teško, kao sad imate Hakija, dobro on je još mlad, ali kao odrašće i morat ćete ga dati, je li vam teško napustiti psa? Gledajte, povežite se sa svakim psom. Normalno, ja sam samo čovjek, nisam ovo sve. Ali rećem, uzmeš drugog psa, lakše ti je. Da, prebaciš se, da. Prebaci se na to, ali rećem, kad upoznate korisnika, kad završi trening, kad upoznate korisnika i onda kad kontaktirate s njim sve i kad vidite, kad vam on počne pričati promjene koje on od kad ima psa doživio, to je ne ono ponos do neba, ono Sandra Tomislav da još 2. Ono, jer, mislim, to vas gura naprijed, ono, kad vidite koliko to njima znači, ono.